Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abadan, Kak di Mas Abadan, lokasi airport. Abadan di Rombi Bara kita beri nomor. Lanjut standby. Ini matur sekelengkong Mas Abadan, saya badai Rombi Bara, Manabi puto nomor. Insyaallah pertemuan selanjutnya ini mungkin bisa Kak Dintoh nomor. Matur sekelengkong Mas Abadan, ngiring standby. Bingking Mas Abadan ya tore. Assalamualaikum. Matali bergabung Bang Firman. Saya salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengulang Kak Dintoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matali. Saya Budi Rombia, matur sekelengkong atas gabungan nepon ngiring standby. Saya salam. Waalaikumsalam Pak Sir. Bang Toyib Mas Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Toyib, saya tak pulang-pulang. Suarana acara bareng. Ngiring standby. Bingking Bang Toyib, bakto korang semenit ya tore. Assalamualaikum. Lindu Haji bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lindu Haji, saya beda Campakah matur sekelengkong ngiring standby. Kak Dinto ampun masuk da waktu telepon. Pengabsen pertama Mas Vicky, terakhir Mas Lindu Haji. Saya beda Campakah pasongsongan matur sekelengkong setajana ngiring langsung standby. Isona ada kesekretun kontak Istramik epon jaga takok berse tak pencet atau sekelengkong setajana insyaallah laku bisa tabaki boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalangkong Fir. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وأورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته
جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم
هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك المتعال المنزه عن الشركاء والأمثال الذي بين لعباده الحرام من الحلال. الصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله الذي طهره الله ظاهرا وباطنا ووصفه فوق ما يقال، فهو النبي المصطفى والحبيب المجتبى والهادي من الضلال، وعلى آله وصحبه بالغدو والآصال. أصبحنا وأصبح الملك لله، وأمسينا وأمسى الملك لله رب العرش العظيم.
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الصالحين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر أصبحنا في أمان الله وأمسينا في جوار الله اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا صالحا وفرجا عاجلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا من رحمتك وامنن علينا بالحفظ والفهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. Amma ba'du, para pendengar, para pencinta setia Qouliyah 371 sebetan kula mulja'aki tujukan insyaallah sami-sami mulja'aki Allah sedaya para kiai haji guru ngaji sedaya para ustaz-ustazah sedaya juga para ibu nyai sedaya betan kula mulja'aki langkong-langkong sesotine tene Qouliyah 371 pagi semangkin sedaya juga betan kula mulja'aki Cekanca istiqomah setiap pagi memperluas pancaran Qouliyah 371. Saya pancar ulang melalui banyak frekuensi. Saya frekuensi 2 meteran atau frekuensi FM atau juga melalui aplikasi Santarios Sumekar. Juga saya memperluas secara langsung. Tak lewat frekuensi boleh. Jadi dari frekuensi langsung dipancarkan melalui pengeras-pengeras suara. Saya dari masjid, saya dari mushola, saya dari pok cempok. Si satu jana batan kula juga mulja'aki dak kasih satu jana. Pareli dan kaula ngaturaki sa ibu-ibu matur sakalangkong mantar Allah apa dengan balasan sesangat raja amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi semangkin leres ning tanggal 21 leres ning tanggal selekor bulan 11 dan kaula bisa mangki boleh cakancah tantretan pencinta pendengar Qouliyah 371 dan kaula mangki dalam keadaan sehat alhamdulillah. Juga mantar muka saya pangki setuju dari pencinta pendengar barangnya lebih sehat sesampurna
karena kesehatan lebih. Tercukan muka-muka sareng Allah sedalam keadaan songkan. Mantar tulia epa tuli mantar tulia epa sehat boleh. Penyakit nah mantar tuli yang kak sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi isa atas sehat sakade ka intoh. Nyereng acekan se biasa ya cek kaki tore ba ungku pastrema karena insyaallah acekan se biasa ya cek kaki bi Aulia 371 pendeknya di antarana dan kalau saja mangkina ridho Allah. Pertama, mabanyaatan kalau ada adzikir, mabanyaatan kalau adzikir dak Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Saya bangki ka tenang na ateh mula kalaban panjenengan tak mekak lo malolo adzikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Si mundeng sekadang adzikir wakon tak gelem ndak tenang ate nah. Kini ka ate serosak ngana. Ate serosak polane. Selain daripada zikir penyampungan kaula dak Allah, bukan zikir nikah bagian dari denga aba odi yang dengin dari kudana setan. Yang dengin dari kudana setan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kalimat-kalimat bagus mana keteretan saja. Bekal ongke kalimat-kalimat bagus nikah bekal ongke ngadub dekat Allah kalau benar-benar tibi. Makanya semak hubungan kabulana Allah sareng Allah mengkabulan nikah selalu adzikir dekat Allah. بقوله تعالى في القرآن الكريم من كان يريد العزة في الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد العزة لله
man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ilaihi man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uhu. Siapa-siapa orang yang ngarapake kemuliaan dari Allah. Ti ya orang yang mulja orang yang semaga Allah. Jalan aku leban panjenengan di antarana kenge kemuliaan ya junan Allah. Ya banyak osman-osman kalimat-kalimat sebagus. Lakonin amal-amal sebagus. Sekira pas deki bisa keangka ongku kuleban panjenengan tetap orang semul jaya junan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ya cek boleh dah kasih nomor 2 ngereng saja. Sami-sami maungku asyokor dek Allah. Maungku asyokor dek Allah Subhanahu wa taala. لأن الشكر من أهم الأعمال الصالحات التي يتقرب بها العبد المسلم إلى نيل رضا ربه سبحانه وتعالى. لأن الشكر نصف الإيمان فالإيمان نصفان نصف شكر ونصف صبر. Syukur ni ternyata setuju kan dia mata kan apa tangkula ngator kuliah ngajak angkui mau kuasa syukur karena syukur ni min ahammil a'malus salihat. Termasuk dari paling penting-pentingnya amal-amal bagus. Amal bagus sangat dikepentingi, amal bagus sangat dikepentingi, sangat terpenting di syukur ni. Sebab syukur ni tadi sahabat pekabulan Allah ni tadi kau ngaleri dan Allah. Mak tak pasti dia penting syukur ni ka. Ketiban apa tak tetia penting syukur ni karena celin ni semak kabul dekat Allah. Sepas teti sabab kabul ni kenging ridha Allah. Nyari ridha na pangeran ni melarat. Nyari ridha na pangeran, nyari ridha na Allah ni kan melarat. Maka muncan pengajian saya dimulai riba ini suruh buang penyakit, suruh jauh penyakit. Saya sakrosa kakak ibadah. Saya sakrosa kakak ibadah ni ke? Saya sakrosa kakak bukti ni ke? Saya sakrosa kakak taat. Saya sakrosa kakak hubungan bagus abak ben Allah. Saya sakrosa kakak hubungan abak benda kesesama. Dekat sesama. Lebih-lebih ngak mangken banyak tanda-tanda Islam sepun deng mabadeng tak akor, deng mabadeng amusuhan deng mabadeng sokeran. Kadang-kadang benih dalam masalah problem pribadi. Ini masalah problem pribadi. Ya problem mana bersama.
Allahumma salli ala Muhammad. Tebun ulama ning kitab Cepon tebu engkau sengkok mau kuasa syukur ke Allah. Sengkok mau kuasa syukur ke Allah karena bodoh nikmat dari Allah. Saya tak ada penting nak. Kau selalu sibuk asyukur kalaban yang paring Allah dia. Kenapa kau? Pertama, khalaqallahu alfa sinfin minal khalqi wa ra'aitu bani adama akramal khalqi faj'alani min bani adam. Sepertama sengkok dia kan bahas syukur melolo ke pangeran. Ini kan canda pun ulama. Sengkok kan bahas lo melolo syukur ke pangeran. Boleh Allah Ta'ala macam-macam tetiki makhluk. Ana bernah Allah tetiki makhluk. Macam-macam Allah tetiki makhluk. Ternyata dari sekian banyak makhluk jadi saya termulia. Ya dia foto Adam. Sebaling mulja sebadan makhluk Allah iki foto Adam. Faja'alani min bani Adam. Ternyata pas engkau berarti foto Adam ben Allah itu motor sekelangkong tor asyukur kok tak ke ke Allah. Tambah boleh. Tambah ni seboleh ngeraja ni. Benih kun abak mulja karena foto Adam. Mana boleh Allah mulja aki sebaran foto Adam. Balik tambahna kulaban panjenengan dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi umat Kanjeng Nabi. Sajan tambah. Sajan tambah. Bang baraji syukur bangku syukur. Bangkuan syukur lah. Nikmat sangat raja dari Allah karena cema makhluk ke Allah. Manika sepaling mulja Nabi Adam. Bas ternyata faja'alani min bani Adam jangan lama ni. Ternyata engkau begitu tiungku foto Adam. Alhamdulillah. Bahkan melebihi boleh dari karena foto Adam juga karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa nomor 2, faddalallahu ar-rijala 'ala an-nisa. Allah ngutamaaki dekareng laki atas ring bini. Makana tiap Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Ring laki se berhak ngasanin ring bini. Dia ada masa ampun ada yang laki nguasain sering laki utamaan timbang ning bini. Faja'alani minar rijal. Ternyata cek tersinggung ring bini. Faja'alani minar rijal.
Ternyata engkau bah bertireng laki engkau. Kenikmatan sih sangat raja. Jadi bertireng laki ini kenikmatan raja. Nah, cuma kau tu ingat sebenarnya nikmat raja pasti tantangan raja. Nah, setiap nikmat raja pasti tantangan raja. Termasuk kuasa nareng laki kadang bini, karena keutamaan nareng laki terhadap nareng bini kan. Keutamaan nareng laki tempung daripada nareng bini, kamu lejak nareng laki tempung nareng bini, menikah. Napa? Ibri kuasa nareng laki kadang bini ini. Jadi si menguasai nareng bini ini kadang laki. Coba tantangan aku setera aja, Pak. Semata-mata menabak kocak akhir reng laki selebih utama timbang reng bini. Cuma kadang-kadang keutamaan reng laki justru bisa ngancur aki. Abang reng laki tibi ini kah? Ada apa? Kini kah? Karena tak didik tepak kah? Ke keluarga. Sampai mengkeluarga itu tireng bengal. Tireng tak taat. Tak taat ke Allah terutama, tak taat kita kereng laki ni. Si nomor 3 jawaban ra'aitul Islam afdalul adyan wa ahabbaha ila Allah faja'alani musliman. Si nomor 3 kata terjaga kepada Allah. Nikmat boleh si nyambi abak di kasokor seongkuan. Karena ningali ni agama Islam paling utama agama. Tor agama paling ikeleburin Allah. Timun ki beda agama selain Islam. Mungkin beda agama selain Islam. Panikah agama Islam lah si paling utama ben si paling ikeleburin Allah. Faja'alani musliman. Mungkin sengkok pas sibuk asokor tor mau ku asokor boleh nangkok bertireng Islam. Kita bertireng Islam ni beraja sokor kawan ngiran. Beraja sokor kawan. Kenapa saya maksud kalaban berak bertireng Islam? Tahu beda agama ni kebeda atoran sini. Tahu agama ni kebeda atoran. Abak ni atoro, abak ditunduk patuh ke atoran nikah. Ni kenyaman Islam. Ini Muslim ku tunduk patuh. Abak tunduk patuh ke hukum Allah. Ini nyaman Muslimnya. Beda boleh lagi. Saya merempak. Ra'aitu ummat Muhammad. Oh, ni kewed. Terakhir. Ra'aitu ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalal umam faj'alani min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abak selalu mau kuasa syukur ke Allah karena dari nikmat saya empat ni termasuk nikmat saya nomor 4. Sekadima kaulatan umat Nabi Muhammad bendikun kaulatan samangken ni berden umat Muhammad. Sebelum umat Muhammad tak ada jambon lah katungi ngambon lah kacareta pun. Serang Gusti Allah ning dalam kitab-kitab sebelumnya. Ya pun cak mun bakal pada umat mulja bakal pada umat istimewa. Sekali di mana Nabi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul umam
lebih utama umat. Faj'alani min ummati Muhammadin. Ternyata engkau ni jawab ulama berarti umat Muhammad. Katina apa saya tak bangga, katina apa saya tak berak, katina apa saya tak mau kuat syukur ke Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ti toreh. Mau kuat syukur ke Allah. Muka-muka nikmat-nikmat saya perengaki dak tengkul saja. Ni bedak kata tengkul saja ketika boleh sesajen tambah semak dekat Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pencinta, para pendengar kuliah 371 tengkul tak bid'ah. Karena ada sesuatu yang belum selesai ni. Ada sesuatu yang tak belum dak mari terdetik. Si selamat dari penyakit abad selaku pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha kauntongan, pengusaha kepojuran, pengusaha kejayaan, pengusaha keselamatan. Jadi ditunjukkan terus ke alam akhirat. Ngarep abad teti orang sesemak dekat Gusti Allah. Dan pas abad padanya teti orang sekelar ningkeli tahun nerema ningkel pengaturan nafsu benacauin perkara saya larang Allah. Cepon pertama kau tu teti orang si jujur, si selalu jujur, terabareng ate si nerema. Anak apa kau tu iganding sana kita kimahi. Ting beda kejujuran kau tu beda ate nerema karena ingki. Si banyaknya bi tak jujur abak ni karena tak nerema abak dekat si pembagian Allah. Saya enggak tengah. Kula panjenengan seringkali tak jujur. Seringkali kula panjenengan tak jujur karena abak tak kelem dak naremaan kareng paring Allah. Tetapi merasakan selalu kurang puas. Ngerasa aki melolo kurang puas. Tinggal abak ni ke apa? Gigi. Tinggal abak ni ke gigi momok. Bila lah abak gigi momok. Tu penjara sepeda ya. Maaf, duk terkata saja. Sekonik beda gangguan perangkat ni. Beda gangguan dengan perangkat, tapi uat kau tu diturunkan sebentar. Uat kau tu potoran sekecek ni. Timun tak pati mencaraki kuat. Karena kuat kutu potoran ni. 11, beluk sekecek je.
dan tretan setuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kutu agandeng kecucuran sekaligus sukan narema naate kuleban panjenengan dak kasebeudeun apa itu Allah. Kutu agandeng maksudnya. Ampun saya, ampunlah ke 12,2 nih. Ini ngedeng nih. Nah. Allahumma salli ala Muhammad. Telepon tabu fasidqul lisani awwalus sa'adah man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Apung sampung nih di telepon ki cucur lesan cucur colok nih ke telepon pertama da dan kauntongan di mun arep kauntongan dari cema banyak celena kangku nyambi ontong ka napa soro apa jujur soro apa jujur Isara apa jujur ya? Pesawat berdambulan narik. Isara apa jujur? Orang yang sekonik jujur lah, man qalla sidquhu. Orang yang sekonik jujur lah, qalla sadiquhu. Sekonik iki kancan. Gimana tak jujur dan siapa kanjar yang tak jujur lagi mengante berbicara di frekuensi juga dari awalnya intermisu dia mah beda barang si tade dek mata dek barang si beda awalnya memang dari intermisu je kerjaan maksud. Awalnya kalau benjek kerjaan tapi itu akhir kata nanti beneran kata. Karena pun lah kebiasaan. Allahumma salli ala Muhammad. Enggak kumat boleh ni. Fasidqul lisan awwalus sa'adah man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Orang selakar sekoni napa jujur ya sekoni kanjan nah. Sekoni jujur sekoni kanjan. Sekecak aki gimana lagi? Karena tak biris perangkat makin ni kagula. Tempat tak biris.
Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad tadi se kempang selamat kula ben panjenengan dari cema-cema penyakit orang iman nak keluh, penyakit orang iman. Selamat kula ben panjenengan dari macam penyakit kula ben panjenengan orang seiman. Pastor juga insyaallah bakal teti kabul sesemak ke Allah, bakal ngoleh derajat muttaqin. Dari orang ngoleh derajat muttaqin ni orang se paringan kelar nahan nafsona, paring kelar nahan pengataran nafsona, ben paring kelar ajauin larangan derajat muttaqin ni. Ini kata antara saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya banyak celan ini kadiki. Sebab keleban panjangan detik orang se. Pertama semak Allah, berdua kenging derajat orang se takut ke Allah. Tanda-tanda ni banyak. Sama dari awal keleban panjangan ni kekotu petir yang jujur seterusnya. Berusaha untuk jadi yang jujur selamanya. Kenapa? Disertai dengan punya hati, disertai dengan hati yang selalu menerima bikismatillah, menerima dekat tuuman Allah, ridha atas tuuman Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah kulban panjenengan tereng selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau tak bisa berlanjut timin, kemudian apa yang pun dapat teti manfaat, teti barakah, isampung boleh laku ni, karena perangkat lagi trouble istilah, perangkat lagi trouble, kemudian kemudian sareng Allah Subhanahu Wa Taala dari si pun dapat menterteti manfaat atau barakah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma hadina bihudak wa la tuwlina wa siwak wa jalna ma syara fi ridak wa la taj'alna man khalafa amruka wa asak. Subhanallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana fa'na ma 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita bisa insyaallah sambung boleh laku waktu frekuensi ibadah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engke. Nah mana? Kalau Engke. apa itu? Nah mana?
Amit bunda bro. Tahun neng. Ganti. No, abang ada. Tore. Tore ngetos pas ya adat. Nyaman. Kengke, cong, Pak Cekung cong. Nyaut ra jong, pakai pot lopot jong. Jong. Lagi keluar gini kah bancung ki. Keluar pula lagi. Dari telepon. Cung Amit jen. Cung gak ada pernah guring telur. Telur lagi sehari saya. Buang ngantos aja sama telur daru. Ini mah perumahan beda jam saya. Bodoh kia korong tak bakal luaran je. Ya perumahan mebu telur anda ajam ocol. Mak banyak perena. Paling share. Mai repaki. Paling share. Repa sate. Paling share. Si Andi yonceng saya. Yonceng was. Buku ku si selak. Ngocak, saya juga. Sayang semua saya ni kan. Kalau ku nak keriungan aja melang. Buku ni kan macam bon. Santang. Paling share. Apa Bulu paling share. Siapa dia? Kedengar paling share. Bawa kedengar saya kan dia. Bulu luan mulai keluar. Jadi Firman Rajo ganti Dan Mbak Raja dan Firman Penanggung. Raja geng panda ganti. Kepo korek. Mas Ferry dia ganti. Apa? Masa ane campur di Mas Ferry ganti. Aduh seran ya lagi. Posisinya kamma kelo, emot kelo bas. Ganti. Ebor dan Firman. Ebor na Firman. Bang Singo ganti. Keberadaja. Kita beradaja siapa Fir? Beradaja Firman. Masuk kending napa kedua lentang ganti. Kending paling share ganti. Beradaja Firman kending. Jola Joli ganti. Mantap. Supangkat ganti. Bang kita pang ni gula. Segala si puru ganti. Jola Joli. Duh, mau tebak-tebakan. Thank you paling share ganti. Saya kau lah ngakui hati. Dobak sana apa nih kak ganti. Tema petok ganti. Alhamdulillah ngakui hati lah. Belum dua kerja. Di gula depan apa paling share? Kau lah ngakui hati nih ya. Tak bisa melaporkan signal dan karkaran ganti. Tanda kira kasan. Bila pon dapat jelas kini kah tak kira ada boleh mak telok pun pasti ada tas. Mondin gula ada bahasa apa paling share? Ni kah adik nar. Siapa buru mak? Pak Peri. Tang di campur unin banyak ver. Aja cewek lah ngagri gitu. Ferry. Pulang-pulang. Iya, jauh aja cewek gitu. Taman jauh aja cewek mah gitu. Halo. Dong ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pancung nih ya. Lengser kau lah. Kiring manding ganti.
Gitu ya saya napa lengser. Kal barokah kenapa kan toh? Napa alinku kan toh? Perangkat gede. Nika saya kaula berangkat ke hati karkaran merek ke ikom ganti. Ikom 2N karkaran. Masa paling share ikom? Mungkin nika ikom. Bernana biru tua ganti. Keluar Jepang ra ini kan. Kadin to paling share ki saya na gitu. Ki saya na mending ke Albarokah. Posisi tengki gini kakek gitu. Tenang biasa. Kini kabara ngangkui booster keluar seket uat ganti. Oke. Ki benda ibang madum katong bu nasi jurajo pas lagi kecorongan aduh. Ngajedul kan to. Beda-beda nih kalah terima pengajian tadi di Paten kita keluar ibu. Sing pun pancung kirim biar beg kena orang ngasuak ganti. Boy. Masuk ka ka rong jorong ganti. Ki beda-beda nih kadang itu asli Paten. Madun ya. Beren ten gula. Kadin to ten gula kadang tak di Paten juga. Itu jarang gula tengantang pengajian gula tak ngitin kan. Tak ngitin jorongan terangan bahasa sela yang pere jengkak. Sela bahasa gitu. Jengkak nyaris bisa normal kan. Habis tinjorongan yang gula ni kecorongan betul ketemu ada piano loleman perat ada belakor ya tas gomian putup keborok gitu bagai ngos kalau mana bagian lona perak ende jadi tenten ni kan merang juga pak gadin tebal lengser tak menang kedua mana bi kecorongan bungkol lagi nanti kiranya na boleh tak ngumplung tak gemblong dan biana no barokah mana bitro nengi luar terus secepatnya kira stop kontak ke buka luar begitu berakhir pecek suwito sekakela pon tak suara boleh pon mana biki buru tak kajapok mati ganti gitu aduh ngejedul kan itu jangan sekecil dari Ampere ke Langker sekecil kan tungguan sejurajo ke Tiri Firman itu salama simbong jurajo jendur kan itu nyareng kan yang dan gula muka sakon nebas mana biaya mesin itu travel leban ngajedul kan lebur mengaga mesin bulan beni sangkenan nih kalau mesinnya orang sebut si nyongok bulan ijareng dari situ bagus di situ bagus bersama dan kanten gula nih kan angku yang ten kene orang dari situ nah angku yang ke anten atas mana biasa dari situ ya boy pate bi gula anten atas banyak man ngecop si anten sekilan itu ngejawat kan barokah kadin tebang lenser tako beda sepletan gru cuma masuk tak ada aman bah kadin tu ganti kisah jen mana bian-bian bang kuling angku kabel kasang sobung sepletan sekali ganti anda kan masuk pak lenser ya cek ngangkui kontak daerah udah seplet ini kasiran nih kang ngangkui ihu masuk ganti saya ngangkui ihu cara nih kangen kui ihu. Ngal bro katanya yang masuk aku Tapi ada kangen kui ihu, cuma semak kan mikir mata pere. Ganti. Kok saya bereser, benih orang jauh dari ini. Salekara. Oh
Oh, sale karang. Ya na boleh mek nap ganti. Pokok sale karang sale ber. Niko orang semak saya Jeffrey sampai yang sekarang. Korek. Begitu. Saya nih kangen kui ihu ganti. Pagi. Yuk. Ganti. Iho ganti. Ah, ini dia Mas Habi bola. Pagi. Pagi. Aduh. Share lagi. Apa lah kau gak lengser? Napa singo, napa ahbi ganti. Tika enger penger mulai kembali lakolopot nyebutnya mana orang mah. Ada asal lala abdi tika asiaran. Bosan nonton saya cek masana ihu. Orang gak mirip wah, gini kau mau bosang. Pun depak cuma nak ihu. Mak kabulnya tika teka abang telo tahun tak ngebreak. Mun Raja Majapahit. Lancon. Bolanceng cereng sama turut ada pada bola suarana. Andik kiri. Andik gelar Raja Majapahit. Setujuan kan apa? Sebut. Setujuan gak cecen apa ganti. Rojak tulit korek. Bengki mau dicaca kan tak usah mau emok ganti. Oke. Bon. Dilanjut kembali. Roger. Aduh. Ini gigit ke. Allah. Gemalah. Mohon bareng share. Begini gak boleh sikit anu operator lah gini. Betuan ganti Pagi Pak Lengser. Bude dongot mas. mungkin minyak ngangkui ihu ganti. Iya. Oh sama ai. Kamu bodoh ihu. Saya lagi jangan ngangkui ihu boleh ganti. Gula tak ngakui ihu. Sejaan manis ibingkeng sini ke saus malah lemet. Bahasana intercom. Man bantulan bahasana belum-beluan apa? Gula tak ngakui ihu. Bahasana intercom pantulan, bola na pantulan ada jangan untuk pantulan bon. Jangan untuk benyakan seri pop. Jadi tak hanya mau pantulan boleh. Gerua menjakna bahasa nason tepak efek diefekkan bahasa norari ihu Tiga. Gula tak ngakui ihu pak. Bodoh istilah aung-aung. Nah kan ini kok saya kocak 3. jangan apa Hartono TNI ro lain ngejak kan ini kiok juga jauh pas pengertian nawas kiok ya. Bangki bodoh 3005. Nah ini kok no alek Ki tegak 005 guru mau palanceng di budi coto iya Zer. Mungkin pertama satu ya bila kamu di budi rata-rata tulis kamu coto Oke lanjut boleh Mas. Saya mau mempergunakan dilanjut saya sekedar di pagi yang cerah ini ganti. Oh iya kalau masih ada silakan. Sampai
Pak Sabelo Ustaz. Iya, monggo.